Akpebe mi de kan play Banyimba TV jogan pomole yeme kanyen kwenye nate agoyeme Peter jaro nyameka atro asina nyemo dang dokatanti mi ata ponye le yeme nusilis ebe English dictionary nya do fo yika dam wena finya jo na wadugbo le egbe tome kala egbe ngekeji a nema akplo akwa gede mi afanu ledi wana ma alo documentary pedo le Banyimba TV jogan pomo wana wuchi kala egbe toma mia ano electronic transaction levy yikenya levy gadodo de ka jidudu yikenya la ezeji yikenya duplana na adu danko akufo adu pa parenti to doctor Mahmudu Baumia le ala de ma pa do po yikenya le ganya oji pom le gana ti ko ma pa ngono la yikenya apoto ken ofori ata wo cho de atome plus wo watanga ko ajoga le gana vijiji osi koku de modern pa gadodo la novio pa akpaji kale ro ya pa akpaji a si Banyimba TV jogan pomo wo jagwa yika wo won ko kuku ko da levy e gadodo yika na la tume plus beso da ko no la wa dasile dudu eji ka waje ajoga ya ko gome kala mo popo pa pajia wala mo ko ma fi afie na wunua yo akpo agahume yika nya million adam mama ashike yika 6.9 million Ghana cedis ye kpoga yo ala ko cho levy gadodo pa wana yeme kala Banyimba TV jogan mo ko vanu wana pa akpajia wo jagwa yika wo de si be le pen lady alon gomo kuku wana wa miten pobele levy fadodo ya pakpaji le kama jirudo adeleji ke wako 1.5% le garesare yike na senino bicho city alafa de kam 100 cities koko ya mida je siba america no buma gloni mi be yo nya new patriotic party supporters alo yo le MPP atibinye du ya bobom wo la alafa bla ade for aton Kenya 65% kala du ya pakpajia wona miesa go mebe le yo America no bunyama bla aton for aton Kenya 56% ko to 65% ma ye ko yo ding global yo mo adasele egadudu yeji le Ghana dukomo kala wona ya pakpajia America wona miesa go mebe yo nya National Democratic Congress alu NDC jo ya habobo le Ghana dukoma wona mere ike o de jesi na mi be le nyapa le fakwaji mama la faji bla enyi vo ade ke 86% wo to afokpo levy e gadodo yike eletome tani be elekula akpame vie katantia yike akwa bala faji akwa rejesi be bla andre vo to yike 73% le Ghana view pakwaji a onya mere yike wo to afokpo levy fododo ye yike duklo na adu pakla pe duklo ha wo le dedem to me be you adas legile starta pe piem kala do ye pakwaji a levy gadodo yenye enya jode ikene le Ghana to come ko kura do ikene jiru wo le pa pe plibla eve budget ikene wo le Ghana to konti le ganya ope akpaji kama ikene ngono la na global info analytics ikene apoto Musa Dankwa enya mere ikedi ko global le levy fododo al survey ikene you wo le Ghana to come enya mi ike yoko adandodo ko chu akpa eviegbo America no le jidudu me papla America na mo le jidudu me ikene power and then opposition enye wana yikana you at the cockblow le Ghana to come kala pen lady pakpajia ena nyesa go mebe you all one go kuku bakpala novi akpe evalafa and bla ever yenya 2422 samples ye you all wala do ye pakpaji ko to ametenu to bla etonvo and you can 34 constituency le Ghana to come godo kala efenya gbonu ena nyesa go mebe le Ghana to come la me bla atonvo eni you can 56% and 58% le Ghana to come wona mere ika odi ko global atomenyara ka mala du pro na ku fadu produ popular wana nti le Ghana du komo ka le 53% to pakpadia wona mere ika ole den global ala ika ne du kona yingo le Ghana pakpadia le do nya pakpadia pakpla ala ika global ma global ayi le Ghana du koma anya ni ika du pro ala ta dom te pegbegla ika ten ajobe amano kwesi no ala do wa waten awo vukakla du ko hana zivo le du pro si kala bla aton pakpadia wona mere ika o do pa jinya ko global le dinu
we eve megbele pa ko be bla vo eve ye me yo le mo kon be Ghana du kona buglo ava a 14 le ganyo pe akpaji kama we ene wo nyamre ka odi ko blo be ende sia de atenga jo ike pe no vie ola wo jai na eba wo jai na aku hana aku na wa ba azon ji le wo pe kele evani ba TV jogan ko mo pa do wona oji le ile bi pe ga do wona yo ji a ne be diro ko de to me be ya ko mamala ala faji de calculate aton ikene 1.05% ike service charge alo do po ikeno le nya pa modan nya oji pom le Ghana to come wo akọ mamala ala faji bla andre vo aton le peso pa paji a yenye 75 pesos kala do ya pa paji ne be enye no biara ike ado agawoma ikenye cd ala fa de karola no viada aga ikene modan do wa hola asi wo yenye peso bla andre vo aton ile vi mo ho gareko ke peso bla andre vo aton yenye agayi ke acho akwa akpere siri ala pare kanti ke wado siri ala pare ka peso bla andre vo aton kanenye be enye no biara ike debe ya do sidi ala fa everula no viada aka gahuma ikenye sidi aka gahuma ikenye siri de ka peso bla aton le service charge for wana me ile vi aho siri de ka peso bla aton kele bu me via ele siri aton ike vie ba ado siri ala fa everble $1 no vima kele siri ala fa aton pa kpajia service charge wa ho 375 pesos alo siri aton peso bla andre vo aton kele ile vi ka do pa kpajia wa ho siri adem kele wana yema total charge ano siri asheke peso bla andre vo aton kele wana pa kpajia ado siri ala fa aton asheke mama bla andre vo aton $1 novie kele siri akpere ka $1 novima service charge ka wa ko la sur le modan pa kpajia yenye siri andre peso bla aton kala ile bi fodo do nuam siri we aton peso bla aton yeke 1350 pesos tana bu bua me via ele siri bla for the kai 21 cedis ikanya ga yeke aglem le 1000 Ghana $1 novia akpaji kana yeba abubu kata ado siri akpere ka akpapli bla for the $1 novima pi wasi atenga ka agadede le opa for the one hour kana mi akwa potana mi kamia no siri akpa pakpajia deje sibe service charge doa ano siri awo kala ile via siri bla vo enyi mama aton yikana bubu kata ale siri bla aton vo enyi peso bla aton yikana bubia ele siri akpa pakule bla aton vo enyi mama bla aton le Ghana gape akpaji kana nyebe dodo la tome na ile vi fodo ika wa ako ile vi le 1.75% ika service charge nano 1% le Ghana du koma na nye no viare ika ado city ala fare karula no viare service charge kunye 1 cedi ega ika na ble enye 1 cedi ka ga ika na kwa parentia enye 1 cedi iko kataba do 102 Ghana cedis kale cedi ala fare ba akpaji aga home ika na ble le service charge ba akpaji enye 2 cedi kale ile bia sidi de ka peso bla andre vo aton ta aglaga home ikenye sidi aton peso bla andre vo aton ika ga ika kwa parentia jenye sidi ave kana bukata le sidi ala fa ave play aton mama bla andre vo aton ike 205.75 Ghana cedis kala ruya pa kwaji adu sidi alafa aton $1 no viada ega ika na agbele service charge bodo do wana ma yenye sidi aton kala ile via sidi andre kala total charge kana agblan yenye sidi we eve acho sidi aton kwa akpere sidi we eve yenti yeka wado sidi alafa aton kle we andre le Ghana du komem kana yeba anye no viada ika bia adu sidi akpere ka $1 no viada ega ika na agblan le gama yenye sidi ewu kala ile bidodo pa kwaji sidi we aton peso bla andre vo aton na bubu me via ele siri bla vo aton peso bla andre vo aton ika ega na ko akparenti ye siri wo kana bukata ele siri akpere ka pakli bla aton vo aton mama bla andre vo aton le Ghana gape akpaji kala muleba siri akpe $1 no via da aga homa ika je siri bla abe service charge ene kala ile bido pa akpaji aga homa ika na ha yenye siri bla aton vo aton mama bla vo aton yikana akweba ala fajia akwada jesibe aga yikana agbala yenye sidi bla en vo aton mama bla aton vo yikanya 43.52% le Ghana du kome kaga yika kwa akparentia yenye sidi awu le wana akpadita ado sidi akpa pakwe bla aton vo aton mama bla vo aton la no via pi asine waka 2000 Ghana pedo du yeleke
ele tome kele banyiba tv joga nu pomo po wona ojia madidi o mi agare abloji pakple enutosion me ike mi akodume bi ope enjojo pakple enmerede kokuda ilevi egadodo wona ejibe eje ne jirido be wakoga ya kwademe na dume bi obe wake ajoga ele wo fe ganya oji le modan fa akpajilo alo mejebe wakoga ele dukome vi osi okrebe eyeda mi acho wona katan adare banyiba tv joga nu pomo wona oji nemi Kenya panu kwa lagay mo renga mi aje pa documentary wana ole electronic levy transaction do yi kana jiro ko le do dem to mebe ya ko ajoga le gana to come view sia akono de dem do yenye ekeke enye na te agoye me Peter ye no se meten komi ko to wana kata menemi jaro nya me ke atro asile nye pa modam do kata anti civis enya me de ke ewo nye pe asiso tro nya jojo nya fi udo bo le do ye me ke de si be no selis ebe english na re da me gori mi hafi nya jodo bo le te presari ke ne wara ka Akpanemi, let me apply the cow lata.